kunandia kicharinachi sonqonchikta, uyarinapaq Diospaq qillqasqanta. Chaypaqtaq masq'arinachik kay libro de Salmos, capítulo 51, versículo 3. Maypi niwanchik kay hinata. Noqa pantakusqayta reparakuni, huchaytataq mana qunqayta atinichu. Jesucristo tiempompi, aska runas karqanku kallpayuq, atipanankupak tukuy clase guerrasta. Kikin kallpata noqanchik necesitanchik kunan tiempopi, sumaqta reconocenapaq huchanchikta. Pero a veces mana kayta ruwasanchikchu munasqa kuyamasi. Al contrario, huchachasanchik waqkunata, tumpasanchik runamasinchikman, chantapis justificakusanchik. Ari, ahinata pantakurqani, es que noqa mana munarqanichu, pero paypuni niwarqa nispa. Pero kunandia, Señor ninchik yuyarinata munan, kallpachakuna tiyan, kunandia reconocenapaq, chantapis tarinapaq paz tranquilidadta. Hinamanta Señor ninchik noqanchiktapis, yanapawasun, perdonaspa tukuy huchanchikta. Mana nimamanta sirpenqachu munasqa kuyamasi, sonqonchik ukhupi hallch'anata, tukuy clase millay rencorta. Dios ninchik necesitawanchik kunandiyapaq, chaypaqtaq limpuchakuna kanantiyan. Diospaq bendición ninwan kaychik kunandia.